Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Şeyhlerim, biz ötken sabakta Muhtasarul Kudri attığı kitapten acılık temasını büttük. Kuday Tağlan bardığımızda farz acılıkta atkaruğa mümkünçülük versin. Bugünkü temamız bu soğda satık tuğralı oldu. Allah subhanahu ve teala adam balasına soğda satıkta adal kılgan. Emne üçün sebebi bir adam hiç kaçan bardıq neseni atkaruğa alı jetpeydi. Turabı sen özün batinke çıkarıp, özün kalpak, özün futbolka, özün köynök, özün buday, özün un, özün may, bardığını atkarılasın mı? Yok, adamların muhtajlığı var. Adam atadan başlap, bugünkü günge çeyin adamlar jegenge, içkenge emne oladı? Muhtajlıkları var. Anı bir adam özü жалгыз atkara albaydı. Şunun için bu adamların ortasındağı bir mamile olgun. Bolgonu bul üçün şariat adal kılganda belgili erecelerdi koygun. Oşol erecelerdi saktay turgan bolsok bizdin soğudağızda bereke olot. Bizdin soğudağızda iyigilik bolot. Birimiz emne olot? Eki olot dep aksakaldarыбыз aytat ele. Birin eki olot balam dep бар го. Birin eki olot. Egerde al ereceler saktalbay turgan bolso, sizdin biznesiniz bul dünyada da barıp ziyanga uçuraşı mümkün, akirette anık ziyanga uçuraydı. Şunuzda bul dünyada ziyanga uçuraşı da mümkün. Allah Teala istidraç kılıp senin künöne karavastan bere verişi mümkün. Ha, istidraçda akidada öttük ha? Ha, berip koya veret deydi, sen anan oyloysun, ha, Kuday maga berip jatat, Kuday maga berip jatat deysin de künöge batıp kete veresin, şonday aram jolun menen. Anan akıbeti anan emne olup kalat, последствиясы? Tozok bolup kalat, ziyan bolup kalat taksırım. Sen sebebi kançadagan bir musulmandardın akısına kirgen bolosun. Kança adamdardın malını tuğrames jol menen paydalangan bolosun. Sebebi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de emne degen, o imandılar, seler biri birinlerden baylığınlarda emne menen batıl jol menen jebegile, tuğrames jol menen jebegile, adal jol menen jegile deydi. Oşun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dağın bu soğda turalı berekeli ekenligini özünün hadisinde aytılgan. Tis'atu aşari rizq fit ticara ve uşru fil mavaşi degen. Rızkının 10'dan 9 bölügü soğda satıkta degen. Allah Teala uşunda rızkıga neme verip koyganda soğda satıkka. 10'dan kança bölügü? 9 bölügü. 1 bölügü mal kılıuda. Koy kılasız, uy kılasız, echki kılasız, töve kılasız, жылкы kılasız bir bölügü oşonda degen da. Birok köpçülük bölügü kayda eken? Soğda. Birok oşol ele uçurda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. İnna tujjar humul fujjar degen. Albatta soğdegeller bular buzukular degen. Degende sahabalar kayırıp aytadi. O Allah'ın elçisi. Allah Teala soğda satıkta adal kılgan go deydi. Ha, soğda satıkta emne kılgan? Adal kılgan go dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü ulantıp aytadi. Soğdegeller emne sebepten alar buzukular dese, sebebi alar yuhaddisunaha ve yakzibun. Süylöйтtür, жалган süylöйтtür deydi. Soğdegeller aldap atabı? Aldap atabı. Maşinanı varsan sırtını öte jasap koygon, juup tazalap koygon, maşin bazarga. Satkandan keyin 2 gün al jaraksız maşina. Bir jeri ketken anı. Oşun için Peygamber ne dedi? Yuhaddisuna fe yakzibun. Süylöp ne kılışat? Жалган süйлöşet. Ve yahlifuna fe ya'samun. Emne kılat? Ant içet de antını buzat dedi. Hey vallah menin buyumum ukmuş dedi de soğdegelerin janıga barsan. Ant içip turup alat kebirleri var ga, meniki en jakşı dedi. Birok en naçara. Oşun için Peygamber aytat da sizler soğda sattıkta ant içbegile deydi. Soğda sattıkta ant içü ne emes? Mümkün emes. Alsa alsın aş bolsun. Albasa basıp kete versin taksırım. Жалган ant içip özünün tavarını körsetpeş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bazarga kirse bir adam buday satıp atat da. Anan kolunumda budayın içine ese biraz suulap koygon da. Üstü kurgak ele. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kayırıp aytat da. Mına astıdagını üstüge kılbaysın mı? Astıdagı nımdı el dagın bilsin. Şunday ne olup kalgan? Nımdaşıp kalgan eken. Üstüge kurgaktı çıkarıp koyup man gashshana falaysa minna, kim bizge kıyanat kısa aldasa bizden emes degen. Oşon üçün soğda kılуунун жакшы жагы дагы бар, эмнеси дагы бар? Жаман жагы бар. Эгерде биз ошол принциптерди, шарият койгон шарттарды, эрежелерди сактай турган болсок, рызкыбыздын 10'dan 9 бөлүгүн ушундан табып жей беребиз. Кичине болсо дагы берекели болот.
Adal jol menен bolsun, bir son biznesiniz bolsun, bирок adal bolsun. Çünkü eğer milyon son bolup turup aram jol menен bolsa, келечекте ал не кылат? Жок болуп кетет ал. Сөзсүз жок болот. Тем более акыретте ага дагы эмне кыласың таксың? Жооп дагы бересиң. Анан бүт хасанатыңды бул дүйнөдө мен муну алдап жедим дейли, мунусуну алдап жедим, тигисини алдап жедим. Эртең катар тизилет. Кыямат күнүгө барганда. Ар бири келет да мен хасанатымды алат, окуган намазымды алат, зикиримди алат, садакамды алат, Куран окуган башка нерсемди алып коет да, булар жөн эле менден алып коет. Өткөндө акыйдада өттүкпү? Вал кисасу фима байнал хусуми хаккун. Айттыга, кыямат күндө өч алуу бул эмне? Чындык. Анда акча менен өч алынбайт. Бир мушурган болсо бир мушурбайсыз. Эмне аласыз? Жакшылыгын алып коесуз. Ошон үчүн соода саттыкта шарият эреже койгон. Мына ушул китебибизде биз азыр эмнени өтөбүз таксыларым? Ошол эрежелерди өтөбүз. Чүнкү ошол эрежелерге бекем маани бериш керек. Ошондо жашообуз оңолот. Бүгүн базарлар толуп кетти, жайнап кетти да. Базардан көп нерсе жок таксыларым. Өтө көп болуп кетти базар. Бирок береке жок. Бат эле кайра акчалар тарап кетет. Бурода эртеден кечке дейин жакшы эле соода кылып атасың, бирок эч нерсеси жок да. Береке жок, жок акча. Кайра эле жок да. Неге? Биздин соода саттыгыбыздын өтө көп бөлүгү туура эмес жол менен келип атат. Сүткорлук бар анын ичинде. Жанагындай алдоо кыянаттар бар. Шариаттын эрежелерине кыскасы төп келбеген соодалар көп болгондуктан ошол нерсеге барып жатат. Түшүнүңүздөр, а? Ошон үчүн жакшы маани берип окушубуз керек. Балким келечекте бирибиз бизнес жолуну тандайбыз. Бизнес жолуну тандаган адамга фарз биринчи соода саттык китебин окуп, анан бизнеске кириш керек. Же ар бир келишимди түзүүдүн астында дароо эле жана келишимге кол койбой, пайдасын көргөн кезде биринчи эмне кылыш керек? Биринчи барып ал договорлорду көрүп, өзү окуган болсо келип чоң устаздардан сурап, анан келишимге кол коюш керек. Бизде барып баратта сүткорлук келишим түзөт да анан чалат. Молдеке, ушул мен ушундай келишим түздүм эле эмне болот дейт да, иш өттү. Иш өткөндөн кийин сурайт бизде. Ошол ишке чейин сураш керек. Бул фарз мойнуңузга. Жанагы намаз окуган адамга намаз илми фарзбы? Я, фарз турабы? Бай адамга зекет илми фарз турабы? Ошол сыяктуу эле бизнеске кирем деген адам эң биринчи эмнени сураш керек? Соода саттык илимини алыш керек. Андан кийин кириш керек ал киши бул маселеге. Жөндөн жөн эле чуркап кирип кете бербеш керек таксыларым. Мафум? Баштайлы анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабул буюи. Бүгүнгү бул китеп дейт, бул китеп. Соода саттык тууралуу китеп. Адаттагындай ар бир китепте буюу, мисалга саомдун лексикалык терминологиялык мааниси бар беле? Хажда бар беле? Бул сөздө дагы лексикалык жана терминологиялык өзүнүн эмнеси бар? Мааниси бар. Биринчиден башка нерсени айталы, бай деген сөз, буну араб тилинде аддад деп коет. Аддадтардан дегени эки маанини дагы бере берет да, эки маани. Антоним сыяктуу эки маани бере берет. Бир нерсени мүлктөн чыгаруу маанисин дагы түшүндүрөт. Ошол мындайча сатуу деген мааниси бар, сатып алуу деген маанини дагы туюнтат. Бай деген сөз бул тек гана сатуу эле маанисинде эмес. Эмне деген мааниси дагы бар экен? Широ, сатып алуу деген дагы мааниси бар. Ошол итуда канча мааниси болот экен? Эки, сатуу жана сатып алуу. Бул айткан сөзүбүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси менен коштолгон. Бул эки мааниде колдонулгандыгы. Мүлккө киргизүү, мүлктөн чыгаруу деген мааниге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыйык хадисинде айтат да: "Изахталафал науани фабиу кайфа шиитум." Эгерде силер соодалашып аткан нерсе эки түр болсо, мисалга айталы, будайды немеге, алтынга сатып атасыз деп коелу, каалагандай саткыла дейт да. Бири көп, экинчиси азбы, кандай болсо сата берсеңер эмне боло берет дейт. Бул жерде эмне маанисин берди? Сатуу маанисин берди. Мүлктөн чыгаруу маанисинде. Каалагандай сат деп жатат. Бирок башка хадисте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ла ябиу ахадукум ала байи ахихи." Силердин бириңер мусулман бир тууган соодасын үстүнө барып соодалашпасын дейт. Түшүнүңөрбү? Бизде Кыргызда дагы салтта бар. Бирөө соодалашып жаткан болсо,
Барып экинчи киши аралашпай турат, берирээк туруп турат, алайын десең дагы. Ал киши соодашы мындай келишимди акырына чыгара албаса, анан барып ага киресиз сиз. Ошол пайгамбардын хадисинин негизинде ла ябиу ахадукум не деди? Ала байи ахихи. Bir musulman bir tuğanının nesine soğudasının üstüne ırgıtıp barıp emne kılbasın? Soğuda kılbasın. Бұл жерде mani emne olup жатат? Satып albasın dep жатат. Bir adam kelişim tüzüp akçanı belgilep algan, üçüncü adam kelip alıp ortadan kirbeş gerek bizim mazhab boyunca. Şuna bizde birok mындай nesiler жоқ. Bu kişi menen Jumadil menen men soğuda kıla turgan bolsam, 10 somga kelişip kettim. Akırı mana o kelette 10 som 50 ütüm medemse Jumadil'in butu жерден üzülöt. Uça başlaydı da. Ептеп mağa satbağanın ailasını izleydi. Бұл kişi bilbeydi da, бұл baykuş, бұл nese mümkün emez şariatta. Ол тура эмес, бұл күнөө экендигин билбейт да. Бұл баратта соода кыла берет, 50 сом 50 тиңисине кошуп берип сатып алайын деп. Кысасы темадан чыгып кетпейли. Кандай маанилери туюнтат экен? Мүлккө киргизүү дагы, мүлктөн чыгаруу деген дагы неси бар? Мааниси бар. Түшүнүктүүбү? Эми байдын лексикалык мааниси жөн эле мубадала, алмаштыруу. Ал адал жол менен болобу, арам жол менен мутлак алмаштыруу деп эмне деп коет? Бай деп коет. Бул шариат келгенге чейин ушундай соода саттыктар эле да. Ким эмнени калса кыла берет эди. Рибасы дагы бар, арак саткан да бар, чочкосун саткан дагы бар, бардыгы бар. Анан кийин шариат келди да буга эмне деди? Принциптерди коюп термин кылды. Термин, анактама берди буга. Бай деп эмнени айтат десе, мубадалатул мали бил мали бит таради бит тарихи тижарати. Малды малга алмаштыруу деди. Şariatta mal болгон нерсени, самави динде mal болгон нерсени малга ыраазычылык менен жана соода жолу менен алмаштырууду эмне деп коет экен? Бай деп коет. Түшүнүңүздөрбү? Малды малга, мисалга айталы, койду сатасыз, картошкаңызды сатып, ошолорду бири-бирине бартер кылууду эмне деп коет экен? Бай деп коет. Мейли сиз картошкаңызды акчага сатсаңыз эле боло берет. Эми бул жерде малды малга не деп жатат? Алмаштыруу. Бирок кандай жол менен? Ыраазычылык жолу менен, анан соода жолу менен. Аныктаманы түшүнүңөр, а? Мубадалатул мали бил мал битаради битарики тижара. Албетте бул аныктамаларга кээ бир башка алымдар өздөрүнүн пикирлерин, сын пикирлерин айткан жери бар. Бирок биз темадан чыгып кетсек, ал силерге бир аз түшүнүксүз болуп калат да. Алымдардын бул жерде ар бир айтылган сөз бул аныктама болгон кезде аныктама шунчалык толук болуш керек. Тиешеси жок нерселерди бүт чыгарып, тиешеси бар нерселерди бүт камтып алыш керек. Аныктаманын эрежеси ошондой. Түшүнүңүздөрбү? Аныктама дегенде эмне болот экен мааниси? Тиешелүү, соодага тиешелүү нерсени камтып, тиешеси жок нерсени эмне кылыш керек? Чыгарыш керек. Ошону аныктама дейт. Кыргыз тилинде зат аталыш деп эмне айтат? Заттын атын билдирип, ким эмне деген суроо. Эми ошол жерде көрүңүз, ушундай сонун аныктама болду. Ким эмне деген суроого жооп бергенде бүт бардыгы кирип калат. Түшүнүктү? Ким эмне деген суроого тиешеси жок болгон нерсе кириби ошол аныктаманын ичине? Ошону биз зат аталыш деп айта алабызбы? Көрдүңүзбү? Бул жерде дагы аныктама шундай сонун болуш керек. Соода сатыкка тиешелүү маселелер бүт кирип, ушул маселеге, ушуга тиешелүү нерсе. Тиешеси жок нерсе бүт эмне болуш керек? Чыгыш керек. Ошон үчүн бул жерде мына аныктамага кээ бир алымдар өздөрүнүн сын пикирлерин айткан. Бирок ага биз тереңдешип кирип кетпейбиз. Кудай буйрса шарттарында окуйбуз дагы. Эми эмне дедик? Малды малга ыраазычылык жолу менен жана соода аркылуу алмаштырууду айтат дедик. Ушул жерде малды малга деди. Эмнеден сактанып айтып жатат? Мал деп жатат. Бул ижарадан. Ижарадан сактанып жатат. Ижарада малды малга алмаштыруу? Жок, пайданы малга алмаштыруу. Түшүнүңүздөр да? Пайданы малга алмаштырасың. Кантип? Ижара алгансыңарбы? Мана сен таксини жалдасаң эмне кыласың? Машинаны алдыңбы, ошондо сен пайдасын гана аласыңбы? Пайдасын гана. Сени бир жерден экинчи жерге эмне кылат? Жеткирет. Бирок сен машинага ээ болбойсуң да. Муну жалдоо дейт. Же үйлөрдү квартирага кармагандар бар. Ошол үйдө алабы же үйдөн пайдаланабы? Үйдөн пайдаланат. Акчаны берет да пайдасын кыла алат. Туурабы? Ошон үчүн бул жерде ижара бул эмне эмес экен? Бай эмес. Аныктамадан чыкты. Түшүнүңүздөрбү? Ижара эмне эмес экен? Бай эмес. Ижара өзүнчө бир темага кетет ал. Ижара эрежеси өзүнчө маселе экен.
Ekin niке dagын чыгып кетет. Түшүнүктүүбү? Нике дагы эмне болот? Бул келишимден эмне болот? Чыгып кетет. Неге? Ya. Sebebi nikede mubadalatul mali bil buz'a deydi. Sen mahırdı veresin de buz'a iyi olasın. Ayaldan adal bolup nike kıyıp algan ayalından paydalanudun nesi? Adaldığına iyi olasın. Şariat işinin adaldığına emne olasın? İyi olasın. Al biz nesi mesal? Düşünüzler mi al жерде sen bir tavardı almaştırıp жатпайсың taksırım. Düşünür aldın mı? Tereң hem ayta albay kaldım da. Üçüncüsü bu жерде ırazıçılık menen dedi. Mukrah sodası çıkıp gitti. Mukrah soda deyip, misalga bir bandit keledi da Jumadil'in moyununa bıçaktı koyat da Jumadil davay sen bana aldı satasın deydi. Majbur ile satasın deydi. Anam bu baykuş aylasız ne olur? Satat. Çünkü bu nese dağın sahih, bana şariat eski algan sodanın katarında ne olmaydı? Kirbeydi. Keyin Jumadil keyin temelerde keledi. Jumadil kayra emnesi var, okuğu var al sodanın emetkenge. O lazım esti bu kişi. Üçüncüsü ne dedi? Soda yolu menen. Soda arkalı uşunday barter kılou dedi. Soda arkalı degende bu yerde emne çıktı? Hiba minus boldu. Hiba. Hiba'nı düşünsünler? Belek. Böyle berip koyasın go. Özünün mülküngdü. Men mananı sağa verem, sen tigi telefondu mağa ber desem, ne var? Hiba bir ivaz bolot. Hiba iki tür bolot da. Orduga bir nese alıp turup bedek veresin, orduga bir nese albay veresin. Bu yerde hiba bil ivaz, bi şartil ivaz. Oyundan çıkıp gitti. Ne oldu? Bunu verir, sen tigini versen ben bunu verem degen sözde. Satıp atbayım. Sen tigini mağa bereke ver, ben bunu sağa bereke verem degen söz. Bu da emne emesken bay emes taksırım. Düşünüzler mi? Ya. Bu emne dedik? Bu sodanın anıktaması. Bay degen sözün anıktaması edi. Bay degenin rükünü emne emi. Rükünü tömönde kitapta kelet. Dağın bir yerde aytıp ötüp kete verelim de anıktama katarında. Baydın iki rükünü var. Rükünde emne aytat da içki parzları. Al icab menen kabul olur. İcab cana kabul. İcab degeni birinci sözlü kim aytsa satuvçu aytağı, satıp alıcı aytağı oşonu icab dep koyat. Misalga men mananı sattım dedim da. Telefonda sattım dedim. Tigi satıp aldım dedi. Boldu masale çeşildi. Men birinci atkan adamda ne dep koyat şonda? İcab. Bunu kabul dedi. Ce bolunca bir ayttı. Men mananı satıp aldım dedi. Men ana ne dep koydum? Sattım dep koydum. Bunu kılem ne dep atalat? İcab menikini kabul dep atalat. Al tömönde kelet al. Bu rükünü uşul. Anan durus bolu üçün şartları var taksırım. Birinci olsa soda satık kılgan emne oluş gerek? Akıldığı oluş gerek. İkincisi janağı soda biz satıp atkan nese şariatta bağısı bar bol maldardan boluş gerek. Bağısı oluş gerek. Bağısı yok malдар aram ölgön nerseni satsan bolağı. Şariattan nesi yok? Bağısı yok taksır. Mümkün emez. Üçüncüsü oşol siz soda kılıp жатқан nerseni jana satıp alıcıga tapşırууга alыңız jetiş gerek. Anan tayakta bir uçup ketip жатқан kuş deyli. Mana şunu sağa sattım deseng bolağı. Ya, karma beri alasın mı? Daryanın jeyinde turasın da bir balıktı gördün o, şu balıktı men sana satam deseng bolağı. Ya, anı karmaş üçün kança ayla koldanışın gerek da sen al barkım al düşüp al. Ketip kalat. Turabı? Oşon üçün şartı neken? Akıldığı olsun. Janağı soda satılıp жатқан nerse bağlı olsun şariattın köz karaşı. Üçüncüsü sen anı tapşırууга emneң jetsin? Kudretin jetsin. Oşondo gana bu soda durus bolot. Hazır bu aytkan nerselerden aytуумдан maksatı kelечекте mına programmabız kitap uşul töralı ketet. Kayra suroo berip eşiңер керек. Muno erejeni esine saktısan tiyagını jakşı düşünösün. Emi bu kitaptın içinde biz sodanın büt türlerini ötöbüz. Oşon üçün hazır ruçkanарды alıp жазышыңар керек taksırım. Жазgılar. Aqsamul bay'i bi'itibari zat arba'atun. Je bolsam kırgız tilinde aytkanda egerde tüptüz sodanın özünün zatını eski ala turgan bolsok, itibarga algan bolsok. Kançaga bölünöt? 4 bölükө bölünöt. Birinci türü bay mutlak. Bay mutlak deyen büt şartları tabılgan bay. Büt şartlar tabılgan. İkincisi bay mavkuf.
Ооба. Üçüncüsü bay fasit. Dördüncüsü bay batil. Şunday 4 tür ne varken, eğer zatını eski alsak 4 tür soda var. Durus soda, razıçılığını alığa köz karanlığı olup durgan soda, fasit soda, anan batıl soda. 4 tür. İkincisi, satıla turgan buyumdu eski alganda ağa dağın kayra 4'kö bölünöt. Satıla turgan buyumdu eski alуу menен kançaga bölünөт экен кайра? 4'kö болот. Birincisi mutlak soda. Mutlak soda деп товарды акчага сатууду айтат. Таксырым. Buyumdu эмнеге сатабыз? Ya, акчага. Экинчиси мукояда деп коет. Мукояда дегени бул бартер. Биздин современный тилде бартер, алмаштыруу. Айылдарда шундай содалар барбы, жокпу? Un, may, şay алып барып, алмаз, алма алып, картошкаларды алып кетет, ошону бартер деп коет. Бартер содасы. Мунун араб тилинде байул айни бил айн дейт. Байул айни бил айни. Предметти предметке эмне кылуу? Алмаштыруу деген сода. Башма-баш деген. Бул жерде чоң адайлардан эмелерде көп болуш керек жигиттер. Сиздер жакшы билесиңер. Үчүнчүсү сарф содасы. Сарф. Сарф дегени бул валютчик деген сөз. Биздин азыркы современный тил менен валютчик. Буну араб тилинде айтсак байус саман бис саман. Акчаны акчага сатуу. Алтынды алтынга, күмүштү күмүшкө, акчаны акчага дегендей сода. Төртүнчүсү байус салам. Салам содасы. Бул байут дайни бил айни болот. Башкача айтканда акчанак товар насыя болот деген сөз. Мага мисал заказ кыласың да, мына жерде туруп алып, Бишкекте акчаны бересиң да, мага Баткенден барып туруп, бир тонна өрүк кагап келесиң дейсиң. Анан ал бир айдан кийинби, 2 айдан кийинби келишимге жараша эмне кылат сизге? Ошол сапаттагы кандай келишим түзгөн болсоң, ошол сапатта сизге эмне алып келип берет? Дагы өрүк кактап келип берет. Ошону не деп коет экенде? Байи салам деп коет. Бизде бул содалар көп таксылар. Хоп, эми акчаны эске алганда кайра 4кө бөлүнөт таксылар. Акча жагыдан алсак. Азыр биз жалпы соданын затын алдык, мабини алдык, эми саман да алабыз. Саман деген не экен? Акча. Биринчиси муробаха. Муробаха дегени таксыларым. Жок, рассрочка эмес. Аны албайбы бит таксид дейт, ал башка. Муробаха дегени мен мынауну 10 сомго алам. 12 сомго сатам, сизге даже сиз дагы билесиз да, мен 10 сомго алып үстүгө 2 сом койгонумду. Баа бардыгы не прозрачный, ачык. Ачык айкын, билесиз. Мынауну мен 10 сомго алып, сизге 12 сомго сатып жатам. Ушуну муробаха дейт. Çünkü bizdeki mana sodalar bazardagı murabaha emес. Mana azır oylog'la da. Oylog'la. Nega murabaha emес? Qana bir oy жүгүрткүлүш. Билбейт. Siz сатып алган адам siz канча сомго алганыңызды эмне кылбайт? Билбейт такыр. Çünkü bu murabaha деп сена прозрачный болуш керек. Мына банктар murabaha плюс таксид кылат. Murabaha плюс таксид. Рассрочкага берет да. Кандай murabaha? Siz bilesiz, siz de aytат, ne satып аласыз? Мисалга машинаны бар өзүң сүйлөшүп келесиң. Мисалга 10 миңге сүйлөшүп келесиң. Банк туп 10 миңге сатып алат да, сиз билип атасыз 10 миң сом. Сизге 12 миңге 6 айга сатып жатат. Көрдүңүзбү? Бул мурабаха и плюс таксид болуп жатат. Түшүнүктүүбү? Экинчиси таулия. Таулия дегени ошол сатып алган баасына кайра сатуу. Кээ бирлер бар, зарыл болуп калып кайра сатып ийет да. Түшүнүңөрбү? Мен 10 сомго сатып алдым, кайра 10 сомго жумадылга саттым. Ошону таулия деп коет. Үчүнчүсү вадиа.
Вадиа. Вадиа. Вадиа дегени бұл сатып алған бағасынан төмен бағаға сату. Бұның ережелері кейін айтабыз дагы. Толық. Азыр көп кирип кетпейли. Азыр түрлөрүнү бир багыла сатып алған бағадан арзаныраак кылып кайра сату. Бұл обналичивание деген өзүнчө бир маселелер бар да мунун ичинде. Bir adamga акча керек, мисалыга. Bir adamga акча керек. Мага мисал дейм, акча керек да. Анан мен келем да сенден монау товарды насия 10 сомго сатып алам да, кайра сага 8 сомго сатып койдум да, мисалыга. 8 сом менден не пайда болду? Нак. Түшүнөсүзбү? Мен сага канча сом карыздар болуп калдым? 2 сом. Ушундай соодалар бар да, бул мүмкүн эмес. Bunun ereceleri var. Bu özünçe keledi. Düşündünüz mü? Anan akırkısı ne ekan? Akırkısı musavama dep koyuyor. Musavama. Musavama degen so'da. Musavama, savama yusavimu. Musavama. Bunu ne dep koyuyor taksırım? Kadimkide mına bizdin so'dalarda aytadi. So'dalashib turib olamiz go, bozorga borib. 10 so'm desa, tüşe bayga, tüşe deb o'ylab turib, ne qilamiz? 8 so'm olamiz, 9 so'm olamiz. Mana bizdin so'dalar uşul. Taksırım. Bizdin sodalar köpünçe uşul ereje meni жүрөт. Çünkü özü жакшысы жанагы мурабаха сыяктуу же болсо жана магазиндердеги бир ценаны коюп койсоң жакшы. Башка содаларга караганда. Ошол эң жакшысы да. Ачык айкын, эч нерсе тараш тартышпайсың, адамдарга ишенич пайда болот, цена бирдей дегендей. Бирок эми мусавама дагы бир даамдуу да, өзүнчө бир таттуу нерсе да, өзүнчө бир жагымдуу да. Барып, талашып, тартышып, кызык болот го жанагы сүйлөшкөндө. Ошонтип алсаң дагы ал дагы жакшыраак таксыр. Түшүнүктүүбү? Кыскасы канчага бөлдүк? 3 бөлүккө бөлдүк. Сооданын өзү 4кө бөлүндү. Не дедик? Мутлак соода, мавкуф соода, фасид соода, батыл соода. Экинчиси, товарды эске алганда кайра 4кө бөлдүк. Mutlak dedik, bu mutlak emnede buyumdu akçaga satуу. Mukoyaza dedik, barter. Üçüncüsü sarf sodası dedik, emneken bu? Valutçik. Dördüncüsü salam sodası. Bu akçanı beresin, tavar emne olur? Nasiya olur. Emi akçanı eski alganda kayra kançaga böldük? 4kö. Murabaha, üstüne akça koşup janagınday bardığı açık aykın algan satkan senin açık. Tavliya öz basında vadiya tömön düşürüp satуу. Anan 4-üncüsü musavama biz kadimkidey janagı soda satık kılgan olsak. Şul jerde sabakты токтотуп туралы. Allah razı olsun.